Ni aingo yo blay o balay alam lenti yangi lengba kini ki shiteng snem AA jong kadika snem arhajar arkuwe bat kumba kalalong dan syam snem kalong ru haunu snem bangilahap ban pensenge yaki jingaseng haki yang manejongi Ringi aingo yo blay bangila apat ban mane yo blay haki ying kisem kijongihi bat ban yai pen syashkoru yaka ktin ka jongu nakaway kapor syakaway pan ay kublay yapi baro haka kerteng ujisu obalong unong ap langbrot obabha jong gajing jongi ubayalam yangi barabor siya kita ki jakap lang kiba jerngam ban psa yakaman sem jongi dakaktin ka jong uhi ngidway bo blay un kerku biang yangi hakaba nginyo yaka jingaslok nakaktin ka jong uhi ngin penkut yakan ika series ka mamenta ban ngin sesdang yaka series ka batmay hagan ika Sunday ka banwan ngipen kan mau bahakan ika series ka mamenta kabangin penkut hagan ika por ngila pelik jimut haka jing tray kajong mensim bakod kajing mi nakata kajing tray mensim bakod hakata kasni Pentecost hakajing im jong ki senran ujisu bat kane kaladai ke Sunday kebasan hadin jong ke Pentecost Sunday jong kane ke senem bat ngila pelik jumut halor jong katim ka jingkut jimut ban ngap yaw blay yaka bangila pensyong dong rim ha ka kitab kikam ki apostol kinanong kabasaw kekot kabakat kendai bat kaba arpo Kikam ki apostol, klanong kabasaw, kerkot kabakat kendai, bat kabaarpo. Hakinigid kot, niyo syay kedar. Ya kata kajing mi, na kajing tray simbakod. Ha kisenran kijong jisu. Haba kilala ban kutjimut. Ban snap yo blay. Ban om ya kibriyo. Namar kibriyo, kibalong, kinong yalam, jong kaniam hakata kapor, kipersyang, ban pensengap jar, ikisendaru Jesu. Baginam krensyo sa pang Jesu. Henry, sengap, ayu, ba kisenran u Jesu kiong, hakini ki arteli kidkot, tungin pensyak skor, yakatin kajong play. Henry, Petros, baru Yohanes, kila yato bat kila ong haki, la kasyong hok, hakmat ublay, ban snap, yapi, kamtam ban yaublay, to kan mapi. Namar ngi, ngin omla, klem de kren ya ki bangila yo i bat ya ki bangila yo snow kajingkut jimot ban snap yaw blay ya kibreo kakitab kikam ke apostol tang bakaya to yangi ya ka history jong kabalan
hagapor jong ki apostol. Hanrei kaya tho yang iru, ya ki jinglong jong kabalang, hagataka spas nem kabaningkong. Kita ki characteristics jong kabalang, hagapor jong ki apostol. Kakitab ki kam ki apostol, kaya tho yang i, bakabalang hagataka por, kalong kabalang kabaduay, the praying church. Kadailu kabalang kabayalap, the preaching church. Kadai kabalang kabahikay, the teaching church. Kadai kabalang kabaya kabaya long kaway, the loving and the united church. Kadai ru kabalang kabala pendap, bat kabalayalan, daw mensimbakoy, the spirit-filled and spirit-led church. But kini kirkot kibangi ngila pelik jimut kum katim jongi. Niyo haki sendan ke bengkong. Ya kajingnya snok lang jong kini ki jinglong ke bang yakren syapang jong kabalang. Kabala peni haki ya kajing syur. Am snap yo blay. But ya kibriyo. Ngila pelik jimut haki prateli ke sembuh perkat. Kibangi persangban batai. Ya kaneka jingkut jimut. Ban snap yo blay. Tungin penkan mau yaki. Kajingkut jimut. Ban snap yo blay. Katau. Ya kajingkut jimut. Bandon nakaliang kajong blay. Kajingkut jimut. Ban snap yo blay. Katau ya kajingkut jimut. Ban syaniak hakabor kajong blay. Kajingkut jimut. Ban snap yo blay. Katau ya kajingkut jimut. Ban le ya kata kabapan sobha yo blay. Kajingkut jimut. Ban snap yo blay. Katau ya kajingkut jimut. Ban up ya kajing munjur kajong blay. Hoj kajingkut jimut. Ban snap yo blay. Katau ya kajingkut jimut. Ban bot bek ya kajingalam lenti kajong blay. Kajingkut jimut. Ban snap yo blay. Katau ya kajingkut jimut. Ban yeng skem kajing day badu blay. Kajingkut jimut. Ban snap yo blay. Katau ya kajingkut jimut. Ban pensudano lani ban leno ya kaladi bangin pendon buram yo blay. Kajingkut jimut. Ban snap yo blay. Katau prabagai ya kajingkut jimut. Ban pendap no hakatakan ladi kebala pensudah. Ban tep hakatakan ladi da kiai kibedai bat kamon kajong blay. Ki ar terlipat ki sembok berkat ki bangin penkut ya kanika series halor jong kanika team hakanika por kilong kabanengkong kajingkut jimut. Ban snap yo blay. Katau ya kajingkut jimut. Ban kongo bek klem da pen bakla ya ki jinghikai jong kaktin ublay. Kongo ya kaktin ublay. Wat pen bakla ya ki jing shisha jongka kabalang kabanengkong kalong kabalang kabakongo ya kita kijing shisha jongka tenu blay. Kabalang
Kabam siyam pen bakla. Ya ke jinghikai. Kibalong ki nongrim. Jong ka jingit. Jong kita ki nongbot. Utray Jesu. Habang iong ban snap yaw blay. Kataw hangdi. Ban snap ya ka ay ka ba ukran yang i. Nakaktin ka jong mo. Kumta. Idon kan banyay puli. Banyay puson. Ya kaktin ka jong blay. Banay lahat. Ya kaktin o blay. Bakan ngam jeliw. Haka jing im jong i. At omtang baka takaktin ka im hangi. Handray ka kaktin ka penkongo yang i. Bangin le. Ya ka ay ka baka kaong. Bangin ng penbakala. Ya ka jing sisa jong ka. Da ki jing batay. Bat ki jing start bakan jabriw. Kabangi persyang. Ban penkulmar jengut. Yala di. Bat ika basinap yang iru. Play. Ukwa yang i. Bangin long ki basinap. Yau. Omi ka pertay. Omi ki eki ba penkulmar jengut jong ka pertay. Nama kaktin ka jong belay. Kijing hikay jong ka. Kim wan rak setia. Ya ka jing kulmar jengut. Maka kaktin ka jong belay. Ka ay hangi. Ya ka jing hikay. Kalau yalam ingis ki ay. Kibam wan rak setia ya ka jing babe. Ki ay. Kibam wan rak jinggerku. Haka jing im jong i. Wat haba. Kindon ki jing e. Kindon ki jing le. Kindon kinong yelek persya. Haba, ni penkongo baik. Haka jing sisa kaktinu belai. Kabalang lembah kirita. Kayat lenti. Hakata. Kajing yelek kabakrau. Nakaway kaliang. Kabalang kakwa ban kongo. Ya kasuru belai. Ya kajing sisa jongka. Nay nakaway pat kaliang. Kayaiwan. Kisur jongka pertay. Kijing hikay juga pertay. Kita kirukom pateng la pateng jongka pertay. Kiba persyang. Ban penikulmar. Ya kijing sisa kaktinu belay. Haka jing im jongi. Haka jing syakri jongi. Anray prabangay. Tungin penkenau yalade. Ki apostol kibanengkong. Kisenran kijong Jesu kibanengkong. Kila banam don shibon kijing tibit. Kijing start theology. Ban batay ka tinublay. Hanray ka ni kaway. Ngiday. Ban yo i hakis senran ke jong Jesu. Baki kongo bet. Klem na penbakla. Ya ki jing sisa ka tinublay. Iem hakis ngigipor. Kibaka parang ka donkam. Ban kongo bet. Klem penbakla. Ya ki jing sisa ka tinublay. Hakas pas nem ka badengkong. Apostol Paul. Paraporo penkenau yaki prabangay. Haki jing tok jong. Ba kaktin jong blay. Kan yok ban syong kerhai. Haka jing im. Jong kinong bot u Jesu. Bat baki jing hikay jong ka. Kinong. Kitakeng. Kiban wanrak jing kerku. Yaka bertay. Habang hikay bek. Yaka takaktin. Klem da penbakla. Klem da batay bakla. Ya kijing sisa kijongka. Kajing job. Jong ka mission. Kabalang haka slapertay. Kadon jika day. Bat kajing penkongo jongi. Ya kasur ka jong blay. Ya kijing hikay jong ka tin jong blay. Kenamba kita kabayo sengaw. Ya ka kitino blay nangi. Kin shem ya ki jingger ku no blay. Kin yo i shaikdar ya ki jingalam lenti jongka ketino blay haka jing im jongki. To blay unker ku yangi. Mangila balong kong kisenran ki banengkong u Jesu. Ki ban skap yo blay ab ya ki brio. Ki ba penkongo bet ya ki jihikay ka ketino blay. Klempen bakla ya ka. Padehanta inyo i
Ye ke jing khu ke jong ble. Ye ke kamba ba ke kam thla ke jong ble. Ke bong le lam ba ke jing shakri ke jong ni. Ke jing ko jimut ban snap yo ble ka thau. Ye ke jing ko jimut bangin kongo be klem pen bakla. Ye ke jing hikai jong ka ketin u ble. Kabar pa ke jing ko jimut ban snap yo ble. Ka thau ru ya ka jingkut jingmut ban ailat pura klem dabo kendon ya ka jing trei jong mensim ublay ailat pura wat bo kendon ya ka jing trei mensim ublay bat hantang in yo i ya ka jingger khu ki jong blay ka balang ka baningkong ki senran ki jong Jisu ki long kum ta ki ailat pura ya ka jing trei ka jong blay klem da bo kendon ya ka jing trei ka jong blay prabagay lengba ka history jong ka balang ishem babun bun sin la khangla ya ka jing trei borba uman sim bakoy la khangla ya ka jing wan jong ka revival namar ba wat haba ngiyarway atray pa revival wat haba ki babon ba ki jirway jongi ki kren syapang ka jingkwa jongi bo men sim bakot unwan ri prabagit bon bon sien pat ngi bo kendon penban mangi ya ka jing trei ka jong play ngi bo kendon mangi bo play un trei tang kum ni ni tang kum tai ki traditions jongi kita kirukom sopo jongi kita kirukom perkat jongi bon bon sin ki khangla no ye ka ching trei lai lot ka jong man sin jong blai para bangai ka balang ka benengkong ka yo ye ka bor ka balang ka benengkong ka don ye kata ka jing lak ban pendep ye ka mission ka jong blai pada pening ki jing ki babon ki baka ka ye kendo haka spa aslam ka benengkong namar ka balang ka alat pura yo man sin bakot jong blai klem dabo kendon yu bantrei perkat berbagai kendiat ia kasih Pentecost kapenkan mau ingi ka ia kacing trei ka jong blai klem don jingbo kendon jong kibril si pausri kesenranu Jisu ringkat bat kiway pat kumba si spa ar paungut kidon hakataka kamra kabahaneng kidwai berki up ya kajing trei jong mensim jong blai bat ka kabajia hakasni Pentecost kadai kajing trei klem dabo kendon yang mensim bakut jong blai katakain kablawan ra yeki kabakrau hakajing ya lenti jong kabalang kabaningkong sibon kibasngap sibon kibasyaskor sibon kibayo kataka jingtia hakanomba Jerusalem hakataka kamra kabahaneng hakataka skip Pentecost kilengo kay kabakun kani namarba kijing treyu mensim kiwan raru ya kita ki elements of surprise ki element of wonders ki kibangim lak songpo ki kibapala habang mensim wan bantrei Henry habangi ailat pura yaw mensim bantrei kumbaga lalong hagasngi Pentecost mensim bakoy uyok bantrei lai doy klem dabo kendon bangiyo iya kajing kata kabakraw ni kajing job kabakraw jogakan at kabalang gabanengkong kayat syakmat hakajing syakri yaw Jesus Christ hagaba penbena ya ka gospel kajing penim syaka pertai haga takapor namar baka ailat pura ya kajing treyo mensim klem dabo kendon ya kajing trey kejong prabagay to blame yarap yang
Nang baka ni kajing puson haka ni kapor. Ang nga try map yang iba bombon sin. Ngibong kendon ni kajing tray jong me. Ngikwa imi ban tray tang kumbang isong po magi. Ngikwa imi ban tray tang kumba ngiju perkat kumto men tray. Bat bombon sing idono ikijing kerkuna me. Bat haka ni kajing puson mentah. Iwanak mat jong blay. Daka ba plewar ka dono jongi. Ano nga try. Nalat pura ya me ban tray. Nga nambo kendon so ya kajing tray jongi. Ha kajing im jonga shimet. Ha kajing syakri ka jonga atray. Panhangkapin sedang banyo iki kamba kampala. Kanwan ka revival ka ba kraw ka jong blay. Haba kinong bot utray Jesu. Kialat pura yung mansim bantray. Klem na mo, kendon, yung mansim ako, jong blay, pauntray. Doblay mga kuyangi, lang ba kijing puson baro, kibingalayo haka ni ka series. Panginlong kibriw, kibadon ka jingkut jimot, ban snap yung blay. Ban kongo bait, klem pendakla, iya kijing hikay kaktin jong blay. Hoy, bandon niya ka jingkot jimot ban snap yaw blay. Ban aylat pura. Klem na buk kendon. Iya ka jing tray. Uman sim bakoy yaw blay. Blame kerkuyang ilang ba? Kani ka jing slok ha kani ka por. Nakabanta ka buram. Ka jong uhi. Amen.